چاقا گی بخیر جه پکان تیوی سلاف شوه گشتکارا و گی بخیراتن ناوی من اسین اکل گنش از جه کرد آناتولیا ناوین کنیا جه قرج داغه گردای کلیمه هرا از مودراتوری جه پکان تیوی را تکمه اون نتیزانه که و وشانه که تایبته یا اینه که تایبته جبو که هلبجارتنه که پر قیمت پر کمبینی به هیجان و پر گرینگ پر مهمی پیشیمه لچارده گلانه جی هم جبو پارلمانتری هم جبو سرکوماری جبو جمهور باشخانه خواه هلبجاره ترکیه و باکوری کردستان چو هلبجارتنه جبو سرکوماری ما تورا دیو tabii ki Anatolia navîn jî xebateke pir girîng pir bi qîmet hate meşandin. Yani hem ser hilbijartinê giştî hem jî li ser hilbijartinên ku li herêmê Anatolia navîn pêk hatî em ê denkinî li 28 me jî tura dudiyek were kirin hilbijartinê ji bo tura dudiyek İnsanı که هر سر صندوق لاوروپا دست بگیرن دنگ داین رای داین لترکیه جی 28 کم بینی گلی ترکیه که هر نسر صندوق و رای خب کار بینه رای خب بدنه سر حکومتی ترکیه هل بجیرد سر و امیک تنگ دنگنی نرخاندنا بکنی یک جی هل بجارتنی 14 گلان تنگ بنرخنی سر و تنگ دنگنی بمانی و دو میوانه منی هنفرا میوانه که من زلیها دوان زخه جی گرد اغلی جی گندی اومی گرده یک جی هفسرو که پکانه بریز احمد گزر جی ایک به میوانه من امیک به هفرا سر هل بجارت نتنکنی نها از رژیسور رجا بکم میوانه من یک به یک بینن سر اکرانه بریز زخه دوان تبخیراتی برنامه ناف خیره دابی گلک سپاس آره هوالا زخه تو زانی لچارده گلانه لترکیه و باکوری کردستانه هل بجارتنه که چه بو هم پارلمانتر هاتن هل بجارتن ملت وکیله و یک جی بو سرکوماری گلچو سر صندوقه سرکوماری جی ما تورا دیمین به گشتی یعنی کمشتا پرسکنی کم بینی گشتی لترکیه و باکوری کردستانه توی دنگ دوینی به هلبجارتنیک در باس بوی 14 گلانه چنگ دوینی یعنی بتا هلبجارتنه که چنگ و ام تا گداری بکنی تابی از دست بکی همی تواشانه و سلاف دکن ایرات همشه پیکان تیوی دکن از دویم خیر هاتن سر اکرانه پیکان تیوی اوجه بیوی کاری جی و پیروز دکن تابی دمم بحث هلبجارتنی بکن راستی جی هلبجارتنه که دیروکی بو اوجه با کرده جی گرینگ بو یعنی انتبین با کرده با همی گلی باکوری کردستان و ترکیه دجین گرینگ بو جویو علی داجی دنگدان دبین یک رای که یعنی جبوی راستی جی پر مهمه tabii ki demem nırxandına hilbejartına bikin em li Danimarka mesela ez bixede koordinasyona hilbejartinê da me diya Yeşil Solê da bû İttifaka Empêra mesela hilbejartin pêkanî em gerek viya baş ittifaqê xwe jî bidin fehm kirin û em bi gelê xwe jî bidin fehm kirin em çima dixwazin ev hilbijartin bi ser keve û ji bo me giring e yani ji bo me terê ne ji bo hemê gelê demokrasî dixwaze gelê demokratîk û pêşa rojekî ji bo demokratîk bijî jiyanekî hîn demokratîk pêş keve li Kurdistanê û Tirkiyeyê ji bo vê giringekî gelê me here ser sandıqa û dengdana xwe bide ev yeke yani ya çima giringe yani mesela ev giringe te tengi uni ziminci tu teng de veki çima giringe yani ev mühime yani kem beni mesela belki kesper giringe nizanı bin ama çima mühime yani çima vakaza bu kıymete ve hıl bişatına
یعنی اف هلبجارتن چما مهمه مثلا اف حکومت 20 سالن لسره در ناوی 20 سالی دا چه قویمی یعنی چه پیکهانی یا جی چه پیکنانی یا جی جبو گل منفعات گل چه پیش خست دما و کرده که از دفکرم مثلا سر جن کشتن هر روز جنک دی کشتن جبو و گرک هزارم سر صندوقه زاروک دن کشتن انسان بن چاو دبن دکن زندانا حق مروواتی همی بن ارد کرنه جبو ویجی راستی دما ام بیجن هر انسان هلبجارتنه ام نخوازن اف دیکتاتوریا کی تک کسک بریاره 8 میلیون انسان بده gerek دما ده هر سر صندوق gerek از خود ویده ببینم یعنی از بریاره کی بدم کی روژه پیشه کی چو از دخوازم اما از دخوازم یا لعالی دموکراسی دا بجیم یا جی از دخوازم راستی بن دست بن دیکتاتوره گیدا 5 سالی دی جی بجیم یعنی جبو و آلترناتیف اکیل پیشیا میانه ها او جی هلبجارتنه او هلبجارتن جی راستی جبو کردن می آناتولیا ناوین یعنی ام هر چقدر بین مهمه جی کرد گرک اراده خود درخن لی مخابن کرده می سیستم AKP ایرو مثلا پیکانی هم بجن یا جی سیستم حالی حکومت ده لسر گرته مشاندن هم بجن ایرو ترکیه دولته که اف دولت سیستم کی وی هيا گره گل خه هر محتاج دولت به اما اف سیستم دولت دیکتاتوری ایرو گریدای خه لسر گل د شغله ده یعنی اف گل گریدای خه لسر یا سیستم گریدای کسی کی و اف یو هیر رای خه دادن وی کسی یعنی جوی علی ده اف کسی رای دادن مثلا اف مروفه که دکاره 5 ساله دن هبه پشتی 5 ساله تنبه اما سیستم یا گل گره گل عالی سیستم ده اف حق خب پاریزه اف حق پارسته جی تو جاره به حکومتی 20 سال سره چه نبیه پیش نکدیه یعنی جورو بیده جی پیش نکوه اوی هین دیکتاتوریت داخل ساغلم بکه جبو ویجی جبو ویجی گرک تایبت جن دم هرن سر صندوق یا جی سر دنگدانی جار که نه دو جاره بفکرن از پیش روژه که چواج زارو که خه و نوی خه یعنی شطورن خه را بیلن یعنی ام برپرسیاری وینه ایرو از اگل سر پاشی تابی که مساجه تی به قیمت چی بگرین جی هن مدن نفس خوبتی خدا جی من پرسی پر آماده کنه همش داره همش که احمد راجی چونکه چما یعنی هلبجارتن مگه جنیسکی دا شوپاند کدا کم بینی مگه پر کسا هاته داینه یلی ترکیه پروبلم مزن هنه پروبلم نه تنه یک نه دونه نه سنه یعنی کم بیش عالی آبوری داشت عالی اکونومی دا کم بین دوکتی استا هر جیر عالی پسیکولوژیک و انسان پسیکولوژی خیلی ترکیه نمای جعالی یعنی کم بینی جعالی جنا دا منیک بیسته تاونی زمین روکا که جن نه کشتونه لترکیه تونه یعنی همان بین تونه نه یک روزه که همه خبری چند جنا چهتکنی که جعالی مراوت نه کشتونه وقتی دن جبو زاروکا مثلا کم بینی زاروک کرک لترکیه زاروکا لترکیه هنو سیاست دند کنه زاروک چما سیاست دند کنه هر پیرشانی مالباتی خد دند کنه چما و دند کنه آبوری دند کنه چما و دند کنه کلوک داره که هرنش خراب بیلزن و درس خراب کن هرن مکتب خن تابی که به وراجی لودک پروبلم دیجی هنه است خوازم میوانی می دیجی دعوت کم امبر رو تنگی نقاش بکنی سر بدن کنی نهاشی امی بریز احمد گزر هفسرو که پکانی دعوت سر اکرانه کن یعنی مدراتوری وی پروگرامی تا که احمد دیگه بپرانی مگه هم وستیون هم جی ما تنگی گوهرین چه ببه ما تنگی که احمد هم خبات خب مرا پاروا بکن بو هم میوان هر هم تو میوانه تا اونم هر جی تو میوانه منی تو بخیراتی برنامه
سپاس کنی نافخیره دابن ساغ بی سپاس که احمد هم شتاجی کداری بکنی مثلا 14 گلانه ترکیه هلبجارتنه که پیکات دوی هلبجارتنه دا yani dune sirkirine me tenê nekem bînîsanê gela Tirkiye hene dunekê xeda û bende ji bo dunekê giring bû me tengê li ser vê giringiyê li ser vê mühimbûniyê me bi zexê Doğan re tengê den kir ez ê niha jî ji te pirs kim vê hilbijartinek li çardê gulanê pêk hatî tu çing tu nirxînî çing tu winî yani hilbijartineke çing pêk hat bi fikra te سپاس کنی اجی سری دا کسی کلمه مزد که کسی کلمه تماشات که سلاف کم از هیوید کم برنامه که و باش و کسی جی کیر بکه آنجی فیده بیونه ببه هل بجارتن اگه چاوا بو مبخه هل بجارتن پر گرینگ دیدی و هیویا که مزند کری که تناف گل دا و لهم لولاد هم لدروی ولاد وسا خویا دبو کو گوهرتنا کا چهبه اتمسفری کی وسا هبو لبلم دنگک جیته ها یعنی خشه کی جهله کی دته از وی جوک بکم ها اتمسفری کی وسا هبو کو گوهرتن چهبه بن و هم ل دروای ولات هم ل ولات هم ل دنیای هیوی کو ونگ هبو ل مخابن او هیویا چه نبو چما چه نبو دیتنامن جبر کو شرط دنگه تا تو نه ها گودنه خش بیر من که قصه میشه اسمه که حوالا زخه وقتی که دنگ نکی تتکاری دنگ بگیری دنگ کیته و دنگاش کته انزانه وقتی که دنگ نکی دوره دنگ کرنه ها تا دنگی خب شو بکی کرم من ها دنگت از بیم اوگ بو yani hem dünyayı her keseki heviye ka mezin tikir ki guhartinek çebe لی حسابی که مال تکری لبازار لحب نهاد جبر کو سیستم دسته دستالات داره دابو سیستم دسته AKP مهته حسابی که تکری چی و حسابی که تکری چی و حسابی در کدی چی و تنگت شمارت کاری بکی یعنی حسابی که تکری حسابی که پرانی انسان ترکیه تپایی و حکومتا و سیستما آنجی حکومتا AKP MHP یا ونداکن بچن و ام بین عالی دنی واره سر حکم و هم داخازه کردان بو و هم داخازه ترکان بو و داخازه توایی دنیا اروپا و جان پرانیه که لهمبری ام بیجن و سیستم ترکیه بون لی مخابن وسا نبو جبر کو شرط و مرجن AKP MHP گلک بون یعنی دولت دستوانده و گور امکان خه بکار آنین اگر ام ایرو مزکن لترکیه لأوروپا حتی لأوروپا جی یعنی حوال خیلی که از پیره دشخلم جی از پیره دند کم جی دبین کس باور نکه که هلبجارتنا که عادلانه چه بویه و تناف انسان ترکیه دجین انسان ترکیه و اوروپا دنیای گشتک او که یعنی هم بین باوری که پیو آوایی هیه باوری که هیه که هلبجارتن وک هلبجارتن که ام اوروپا دبینن نبو جبر که دبینی لأوروپا از بخد 40 سالن لدانمارک همه بلکه من 10 هلبجارتن در باز کرنه و من حتی ساعات یک نیوه یکیجی تم از گلیتنم و ساعات داود دیو او که انجام اتقاده ای بلته که چقدر رای اینانه که چقدر پارلمنتر در خستنه و جیب شنده جی او که ناوه چو سرو که پارتیو درد کون گور انجام اک درکتی نرین انخه و دخواز خد بین لیل ترکیه هم دبینن yani gor saat gor dakika u avka te ghartin gate tıxmandın gate girtin gate işte nizanım çı donduruldu akış gelmedi nizanım çı nahat hin iroji jiboy seçime yüksek seçim kurulu encamak der naxisti
yani vab serxe ew ke fiyasko ke ji ber wê kesî hîna nake ku va seçima adil bû û gor daxwaza ku însanên Tirkiye xwastî bû. اره Yani em dibînin niha işte ewkek dere meydanê dikevin, ew li çapemeniyê derdikevin ku ewek hilbijartin adîl nebûye û mesela gundekî deng disud sir rey dayê Partiya Çep û Kesk wana ji MHP re nivîsandiye. Belkî tu bîyî ki ya va mezkî tesadîf bû yani işte ewkek bû. Ama yani ne wenge ne yeke tane ne dudune ne dihene ne bîstin. Yani meşhura da biri yani insan mesela kan biri sahtekarı zaten berbicave yani کس نکاره این کار بکه جی به سخته کاری ده هلبجارتنه بره ده جیبون ده به هلبجارتنه ده جی که من گشت اصلا هر بلند یعنی هم تشته گیدن که میجی سین قول نکواتا کرن یعنی مثلا تشتیک تا گوتی yani kan beni tabii ki dizi tu ahlaka hatun ama tu diso jitaye yani vakat şina yani hani be ahlakı zaten dizin tu de vakat şina yani vahif haynane vengçi yani tu hefe haytane vahif haynane vengçi le bismillah Diyarbakır Cizre nizam kudare kan ben dusut pince rejj yese pera tare partiya keska çapra tare ve sandık olan derdik hebe Yasakaş işte gidin derdik heve de ki işte dısıt bence rej MHP raçu. Yani işte ki ben tu serti ki tu de ki MHP bir tane seri xaj zaten neredeyse baraj derbasına diker. Nihacı bir çel parçı bu. Yani mantıklı ise ne haynane bir çel parçı bu. Ağzak şu İyi Parti, ağzak şu kampanya ba AK Parti vıkaz ray çın derken yani kampanya Partiya Çapa Kesk çing bi qesdê keve birin ne mümküne. Yani duş kurkekî pirskî kurkê vê cevabê bidin yani gotinê te jî rastî jî henî bi qîmetin em dîsa warnî bate ez niha dîsa dixwazim em xera dewam bikim. Mesela Anatolya navîn aslında ez warim ser Anatolya navîn ya Kurdên Anatolya navîn bi taybetî yani divê hilbijartinê de ki helbet ki mesela her kesî hem gundê xej nêskeva takip kirin hem ji ev herêma bi giştî takip kir. Tu mesela hani te jî encam girtin tu bixweşî te got min xebatê hilbijartinê meşandine hîn jî tu ji bo tura duye min dimeşînî. Kurdên Anatolya navîn te çin dî yani hani tu bendewariya te çin bû encam çin bû te. Tabii vaktaş bu çardê gulanê hilbijartin dest pê kir motivasyonekî heb hani motivasyonekî qazançke vê diktatoriyetê hilşîne motivasyonekî wisa navgel de hebû ama qaygîkî gel jî hebû. Mesela çawa hebe evê bidize yan jî em çi dikin bikin em çi qas bi ser kevin evê disa jî bidizin evê yani me bertaraf bikin ev kaygı jî her daim navgel de hebû bi wê re bereber bê bawerîkî hani em ê ser kevin jî bê bawerîkî jî hebû. Ez dibêm ev niha tura dêyemîn de hem ev bê baweriya şikeşt yani ev hükümet dikare bikeve ev motivasyon çêbû ya din jî ez dibêm cara dijî min digot yani tabanekî teye hilbijartinê rêya xwe bide ama tabanekî bi öfkeye yani hirsekî girîng pê re heye hirsekî wisa kûr pê re heye ev hirsî ez nabêjim yani kîjan tabana lê ne tabanekî bi rêxistin kiriye ev taban dixwaze henî gihrandin çeke tabii ki ev gihrandin jî ne ser AKP re alternatîfê wî çi be dervey Kurda alternatîfê din hildibijêrin tabii dervey Kurda jî meriv dibîne yani ev partiyê din qeweta wan çi ye buca wan çi ye ew ê çi qas bikaribin hema ev partiyê niha dervey ê nû ê berê hênê jî ê nû jî endamê wan jî demê berê da dibêne ya koalîsyonê hikûmetê de cî girtine yani pir nebe jî hendik tecrüba wan heye lê çawa heye em bêjin koalîsyonê wan li ser hikûmeta Tirkiye çêbiye ama belkî ez vêya bêjim pir giran be lê rastî ke
لسر ریخستنا کردا تنتی کی دادن پیشخه لسر وی لحف دکن یعنی تنکرنا کردا لحف کرنا همی پارتی ترکایی یعنی ویا راستی که جبوی جی کرد می آناتولیا نوین دما تایمدان خدارای دادن اف کایگه بیره هبو مثلا من دیدید یعنی انسان ده هاتون دو امی رایخ بدن انشالله داره ناره یعنی اف گوتن جی هر کسی را همه اما جده هر کسا 8 کسی وی گوتنی دگو اف جی دبینی یعنی رای داده لی کایگی اوی جی هی عجب اوی سرکه و سر نکه ولی وی دمه دا سرکفتنه کی باوری هیه یعنی باوری سرکفتنه هیه وی دمه پرانی جی مثلا دما 14 گلانی درای دشاپینی مثلا گنده می کردان ای آناتولیا ناوین دمی بریدن بیجن 15-20 یا جیسی رایج آکیپه را درد کرد نها 120 130 140 هنی گنده 106 هنی گنده 108 درد کرد aslında evci deden nişan yani Kürt Anatolya navin jareki göçberi Anatolya buna Anatolya göçberi Avrupa buna ev mayıcı pirani van ihtiyarın yani ev derda hatına gönda devi ali da temezdi ki çima taybet mesela AKP aray dert kebe AKP ev gavede me goti hemi sistemi devleti khava gredaye o gelci de navi sistemi de khava gredaye yani ev rey de daji greday wane yani مرف tam نخوازه گوتنه کی پر هیشک لهبری و بیجه اما راستی اوی AKP وی gelip خفه گریده ده چود به ویا مادی ده به مانوی ده به امکان دولت همی بکارتینه tabi em دین بکارتینه یعنی هر مهمه جی دین بکارتینه نه انگه yani din ticaret avanı yekemine mesela em bejin Anatolya navinde geleki me bavermend heye ama baveriya wiçiye ji boy xeye ama tenha dibînî AKP ev baveri kiriye vek sembolekî sembola baveriya sembola AKP di nav gelde pêşketiye ev jî aslında ji bona roja pêş xeterekî ye yani ne dîne dînekî sistemê ava kiriye vî alî de tabii Kurdên me rastî ji Kurd Anatolya dema bawer ke dilê paqij bawer dike baweriya xwe bi hîsê xwe hîsiyatiya xwe hemî yani maneviyata wî maneviyata xwe pê tije dike lê ev maneviyat gerek ji alî sistemê ve de ne qirêjkirin gerek meriviya rastî jî li her cikî bêje dema qirêj bû mana vê maneviyatê wê bawerî jî namîne di wî alî de rastî jî Kurdên me Anatolya navîn girêdana xê AKP ez wisa dibînim belkî ji xelat bim jî piranî maneviyata ser sîstema devletê re pê girêdayîn yani vê demê her tu çi qasana nîqaşî bikî evê pêva girêdayî gerek viya bibînin ev sîstem ya devletê ye ev heqê min e kesî ve kesa ve ne girêdayî yani em li Avrupa dijîn Avrupa jî sîstemekî wî heye kes ji me bawerî ye serokomarê vira nake bê sîstema vê devletê heye sîstem heqê min ji min re ava kiriye her welatekî wisa ye eger em hîra sîstema xwe bi xwe ava nakin ve vê hilbijartinê em parlamenter sîstemê dûsa ava nakin wala em ê bibin kolê dîktatoriyetî belkî ebedî jî ji bo wê ev hilbijartin giran e ya ji bo wê giring e ji bo wê pir muhim e wek dijî yani derek yani derekî sonî me hêdin ve bizane mesela ez ji xelkê qereç daxime yani ez vê pir pê têşeme yani ji qereç daxe ser hefsî dira ji Partiya Çapa kes re derdikeve di süd süse yani işte ser di süd derece AK Parti derdikeve ez deme çima yani mesela her tiştekil ber biçave
işkence de kırna berbicavın. Yani hıra mesela kan beni Gülten Kuşanak, Emine Selahattin Demirtaş ona, Emine işte beni parlamenter edin giştka. Çımat hapseden. که تنه و مسکن لحظه ابوری مسکن مثلا کرد انتولیا نوین بلکی جاغزه ابوری ده جاغزه اکونومی و بلکی پر مریو نه گشتگاه پر مریو پروبلم اخی ابوری تونه پکی ایم تونه که و هوا چمار حرت کنه yani herhalde Samuel Bajar amazın loğan kararlı dara yani insan yedin xatı kuşayış belki kriye kanadına belki dena kanadına yani ekonomi dibin erdede dibin ngatay yani herhalde vacip tangi benciltiye aslında yani insan derek yani az hatta ama ya rastiş az medim ve kavun nakme yani az demek ki van ne nazani nehidin aslında van ne nazani dert keve ne vanga yani van ne nazani ne نه یعنی نزانی پرتر aslında به زانبون رای خطده مثلا تو dedin em dibin yani via kabul neke ama maalesef ne yazık ki em tabi navin tevayı hemi gele Anatolia navin ama kesimek heye via kabul dike pevagre daye matiyata hajuvur deye yani via rasti ke insan eteren avini Türkiye yani falat ekhaten damat da persi vekili vitişti de bejin pevagre daye yani em bikin nekinci van sistem khasar vera avakiri evci bu karanina sistemi yani ya bütün ambejin karanina alternatif devlet hep hava greda. Tamam hava greda rastici taybetçi Kırdemi Anatolia özellik gibi heye. Damat baveri ki pedi evvel bir baveriye her ama baveriye ne değil? Yani baveri ki çağ mesela ev din ve ticaret et şağlını. Edi via herkes tizane. Ama Kırdemi Anatolia bavermen devan hene tıpe vedeçin. Fakat alternatif yemeği dinci heye. Gerek en rastiya dinçiye en begejini geli. Yani eğer havale bir kari xabate dikin ev insanı hüre dibin taybet mesela hüre bime pir balkeş bu liber cehil bijartını ihtiyare ki hat gogum ez rayak dedim gaz kurdum ez rayak dedim AKP bu ezberi dibim Erdoğan dibim xode pişti bir Erdoğan mesela fikrim ev insan ihtiyare ki çim olursa dibece ama rastici de Ali dinde bir baver kiriye. Yani sevdiğin bir baver kiriye. Ama tabii baveri ya bir her şey de bir çıbıke sevdiğin evi medine. Çıbıke işte Ali dinde, Ali İslamiyet'e de evi rastlayıp da verme. Yani gerek enbiya bişkenin enbiya Ali da gelirse hişyar bikin, o ikna bikin. Evne yani dini ev dedin ama ev dini sistemi لسر کردات بی دیلیزن وک لیست که سر مدمشینن انبیا بشکن Ya rastla. Az nakhaz ma gotine te bibirrim jî yani te waqas yani tiştî qîmet dînî zimên lê ez dixwazim pirseke din jî ji Birêz Ahmed Gezer pirskim. Bi fikra te yani hira serkeftinek binketinek yani qala wê tê kirin mesela kî serket kî binket yani bi fikra te AKP serket divê hilbijartinê de. Berîk ez bersivê bidim gotina te wek moderatöreke berê ez bêm ji mîvanan ji kesekî me mezê dike bername par vekin ma bigêje pir kesa hevalekî levê dere nivîsî û ez jî bi devkî bîm spas xweş nexêr yani AKP bi ser neketiye serketinek tune ye lê çi heye di vir da dîsa em vegerin ew ke yani di nav xwe da tiştek çêkirine ku em bên gelê Tirkiye pê qanî kirine ku bîst heştî mehe ya merik zaten pênco nizam çend pênco çend ne heynan
zaten nesik bu ilk ve carejik hayne yani vagi tiyatro ke vagi listika ke vagi şara oynake yani hilbijartin dengdayın eri herkese ki باور که تره دنگ خطده اما یا راستی نباید yani گور هر تشتکی خرجه خی کمنا قالت کنی که AKP پر سرکتی بیو گرک شیست هفته هاینا اما نیوانگ بو yani ام توینی لترکیه به اکونومی به بهابونه به هر دیجیه به زرزاله و به yani Türkiye denkerin dedi ekten ek koltkın yani yekiş daha meriyo heşt meri ne mer ne jene razine az naha bipirsim ya va heşt meri ki ne razi vana hem gotin hem raydan yani ne mümküne yani ne venge xarca xek vak posent va avuk be yani qak ne pin şaş kes ray nadin bin ki ya am nadin yani mal herdeciye dit mal zırzale dit سریو چاریو اوک نچو خدمت نچو تشتک نکرن وانا 50,000 گوتنی وان 50,000 انسان مرن ایوا 50,000 انسان بخاو بمری خجی دلی خا نشوتین چون بسر داج رای دانا وانا yani توردا سرکتنا که AKP تونه سرکتنا که AKP خپی بپسینه خپی قیم بگره تونه نه اما ام ویج بین yani سرکتنا که مخالفت اشتونه جبر کو وانا جی نزانمش چی yani از ویر نکارم او بکم لی سرکتنا که برچاف تونه جبر کو تو تخوازی سیستم که هم بریته سیستم 21 سالن هم گلی کرد هم گلی ترک دورپیچ کریه و ونگ yani ایتت او که گو کفچی که آف دیت واتسینه و تو جل همبری و تو نویک تو پلان پروگرام که چه ناکی تو هنگ به مسئله پچوک را مسئله نتو پرستی یعنی بترکتن ملیتچی بوان را مجل دبی و باوری نادی او که نادی گل ده باوری ندا گل جبر و سرکتن کسی که راتن مخابن توردا یعنی از ویج بیم سرکتن ج پارتیا می کس چپ را جتونه yani serketine که بلکی کجی اگر کو وا هلبجارتن راسته اگر کو دنگ دایم به آوای خرسه گل ترکیه mesaj da گشت که yani mesaj da partiye گشت که به گوتن تایبەتی جی گەلێ کوردستانی ئەسنا مەساژەکە پر خورتدا yani ئەسنا ئەو بسەرکەتن yani yani ev serketin rast yani rastici ev serketin nizam ser warni ser Kurdin ana çolê navîn پر تشت هنه پر تشتی که مره بین زمین هنه اما تشتی که تنه هه وقت کردن آنا چولی ناوین که هاتنا آنا دولی دجین 500 سال آنا دولی نه هین او پسیکولوژیا که ام لور yani خمینا پینکیش پاش داده بین نه جبر و دستالتداری سیستم جوان را او که yani خپی هلپ سرنه خپی قیمت کنه هنگ ونگ حساد کنه پر انسانی ونگ حساد کنه جبر و بدله کی راحت ناوی کو از رایخ نادم اما واجی ها yani اموارن آنادولی ناوین امتن قونیه بگرن امتن قونیه باز بگرن ما صدی چل رای اینا تانکی جی بره کمتر اینا تو فرق تنو هر چقدر جی باسقیک هبو هر چقدر که ترس هبو هر چقدر که خوف هبو لی ام وگرن خه وک کسی که وی سیاسته دکن ام نت کرمانجو تایون یا تای بره شجونت خره که درزیت خره که شجونت آمانجا رکه yani gerek ام وگرن خه ما چه نکر وال برچاوا واره گرتن وال برچاوا واره درباس کرن کسی کو خدایین پیشی و گل گرگ وید برچاوا خر درباس کن اگر موا درباس نکر yani epri قولب زمانی می کردن شد یا سوچ باوی سریه گیدن درباس ولی خر نه نمانگه yani mesaj nem پر گرینگه هنم مناک ما گوتی هم کردن آنا چولی نابین yani gerek تل
قلاکی الجهان بیل الخونیه او سالکه yani çi çalakî çebûne te çi qas çûyî bagal te çi qas çûye ewna ew kirine em bînî tirkitên konsolide yani tu hilbijêrên xwe di dest xwe de bigirî te çi kirkî ew dest te de warin girtin yani em qulakê bigirî 7000 rayê me hewin hîro daketine 5000 van ne suçê gele yani tu nave ku tu li sîstemekî tu bîkî yo ray nadaname ray nadata me sebab ve xê heye yani sebab ke Yani xê heye sebaba xê helbet yani kına gelekî rêxistin kirî ba vajinata yani gelekî wî qesî rêxistin kiriye yani hêdin pir merê ji xwezê xwe de bi xwe xebatê xwe dimeşan çünkü yani rastêke veng jê heye bi fikrê min mesela Partiya Çapa kes pir yani dewleta mesela ser Kurda zaten lîstika xwe paşin hene HDP ha girtin hînê ewka xê dawa xê dewam dike yani kampênî bi alelacele ewkeke veng derket partî derkete hole hem ji bo xwe danastinên naskirina xwe pir wext tunebû û yek jî minek de gotî yani derek emrûnê rexne yani eleştirî giran jî ji xwe re bikinî yani mesela me hira ver kir derekem so çirneknî ji heftekî ji hilbijartinê mayê derekem divê hilbijartinê de vakyemayna çing tijiknî ama rastî jî mesela hani hêdin tiştekî wengê heye derek tabe me ser poşî mesaja xwe bînî em gîşt her jî mesaja xwe kem ji îsonê xwe re bişînî jî wê hebe lê derek yani em ê bi xwe hêdin polîtîknî yani erê mutlaka kemayê partiye hene mutlaka kem bînî siyasetmedarê hene kemayê hene ê nar nebagel naç nebagel xwe nagîne yani ê terne tê nagene tu gîşt xwe nagene yani aslında derek pir merî ji nelbende yani fikra min ew e aslında yani hira kes bêm li Qereşdaxê jî li Altılerê jî li gundî Omî Gordê jî li Gortoxlê jî li gunda Mêrdin jî îsonîmeyê polîtîk e yani aslında yani îsonîmeyê rastî jî yani zane ne îsonekî kem bînî qismekî nek nizane ma herin ew partî rexne bikin ma herin li partî xerûnin ma herin bên mesela kemayê me vanane bi hev re bikin ma qirkê re bikin yani qirkê me re bikin em ê ji ve re jî vekirîn aslında yani partî Çapa keskî ji ve re vekiriye yani em bi te devam mijî xwast ez vebim eger tu misade bikî serçema yani işte tam tesadüf ve her se gundana jî gundê ku herî zêdetir rey ji partiyê çap û kesk re derketine heta yani sosyal medyada yekî nivîsandibû ez bawerim ji qulekê û dê min fêm nekir va gunda va her pênc gundana çima reyê xwe ji bo HDP zêdane te min ew fêm nekirî te ez tenkek fikirîm ki ez binivîsim me got neyse deva dosta dev jê berde yani ama yani vaya gerek tu ew bikî yani te çi da gel û tu çi dixwazî vajî gerek were ew kirin tewanî ziman yani gotina me se nevo em bi bîr kir êdin em ê sefera din ez ewek bikim tamam ki hata birê te devam kî birê zêle dogan em bi te devam bikî وجه لأوروبا يعني كمان تاني سر أوروبا aslında yani Danimarka encameke hoş derket ne encameke xerab û qasî şûpandiname li Danimarka jî ve xebat meşandin kembên bi şev rûn şoxilîn ez ê xebatê ve derê dizanim jî çend cara ez hatim serdana we jî me xebatê ve bi çava xwe jî din û li rastî jî xebateke pir bi qîmet tekoşîneke pir bi qîmet dikine ûn divê hilbijartinê heftî pêşî me da yani ji bo tura duyemîn de ve xebateke çing dest pê kir niha çing tere berî we ye ez gotina Heval Ahmed temam bikim aslında Heval Ahmed got erê bêdeme AKP ser neket rast e ama ji bo Partiya Kesk û Sor ne rast e Partiya Kesk û Sor hem nû bû hem nav îtifaqê de bû lê serkeftî bû yani serkeftinekî encamê serkeftinekê derxist ez wê jî sedî sed bawer dikim ê serkeftin dernexistê aslında partî tirka bûn hemî bûne parçe û encam jî negirtin
سنوردا کرد راستی جی کردا سرکفتی خود درخست من ایرادا خود هم سرکفتن خود درخست بی سر ناوی پارتیا کسکوسو یعنی از وی هوا رحمت و هم نسی کرم از وی دیش دبه yani normal ev pekan TV برنامه رنگای aslında yani hani em ev bugünkü mesela dibe emji nerin ilmez sedised ne mecburunu vakıbın ya helbet mesela kemasi çiz biki ve hebben yani kemasi partiye çapa kesk şey bu gambin rehistinin dinci bu sedised ama çibga mesela gambijin geçin xabate helbijartine geçin ders bekirin baskı da nasıl sana yani rojnamevan haynan gazeteci haynan bin ceva siyaset insan ben caf kirin yani ev siyaset bence insanı je et gambin alan da her akdifun ne yani kedeke mezun hata dayın tabii ki mayo جی خبات کارو خبات هره که ماسی هر دایم داره ام راستی که لی سرکفتی که اکجی ها بود گالینا tabi Ömer'in ser Danimarka ji bo Danimarka bejin rastî jî ya yekemîn çardek gulanê ji bo wê hilbijartinê demekî hem pir kim bû hem jî me gelê heta motive nekiribû ji bo hilbijartinê me dereng dest pê kir di wê derengî de jî me hem xwast em gel bibin ser hilbijartinê sandiqa hem jî em agahdar bikin gel em sedî sed tê negeştin ev kemasiya me hebû yani kemasi ki jali me de hebû me gel jali de tam hişyar nekir ev rastî ke li vê tura didiya êdî gel xwe jî dişopîne hişyarî jî çêbiye ev motivasyona işte seçimê em bêjin ev serneketina AKP ev bawerî jî daye gel dikare bikeve yani hêdî wiya bawer dikin ev jî dikare bikeve böyle beraber motivasyon ekibinaye az dibim naha insanı teni ser sandık hacı ve baveri tene mesela Danimarka da ser 5000 insan rahatı bu dengan doydu yani gora demadın artış heye yani zede bu nekle heye Diwali da jiyam dikini koordinasyona kemi libra hilbijartani heye ittifaqı em behevra kar dikin em tik gelixe yek bu yek digerin hişyar dikin komite me gunda hene komite gunda kar dikin mesela her gündeki komisyon ekibi heye ev komisyona dizanin günde wan çend rayê wan hene çend rayê mene yancı ittifaq adının yancı parti adının di vî alî de em xebatekî dikin em dixwazin tarî serî ser bigêjin gel em digin na kemasî hîn jî hene lê em hewl didin ki em çi qas pir insana bînin ser sandiqa û qas jî lê zêdebûnekê çêbibe ev jî potansiyelekê derxe potansiyelekê em dixwazin li vir Danimarka berxin potansiyelekê rastî jî ne dîktatöreke li ser me ferz bikin em dixwazin sîstemekî demokratîk herkes bi îrada xe bersîva vê bide kî ji bona roja pêş civakekî demokratîk di vî welatî de jî bijî yani em vî alî de gel şiyar dikin ya din jî rastî dema em vana dibêjin mesela alî jin da em dibêjin dema tu herî ser sandiqe gerek tu ceylana ji bîr nekî tu gerek zarokatiya wê jî hat sandin tu wek xerîb gezer ji bîr nekî ciwantiya wê jî hat sandin wek taybet ana tu ji bîr nekî dayîkbûna wê jî hat sandin yani ev hikûmet ev tiştî bûna jî serî Kurda taybet li ser jinê kirî gerek Kurdê Anatolya be jî Kurdê Bakur be jî tu cerî em vî tiştî jî bîr nekin dema em herin ser sandiqa jî em vîya bidin pêş cav herin yani vî alî de taybet jî alî ittifaqê me çêkirî de mesela em ê dikin ittifaqê de jî motivasyonek çêbû di vê hilbijartina tura didiya de çima ev li heqiya
لسر صندوقا لسر هلبجارتنا تکرن هدی وکیلی هر کسی دید یعنی هر تشل پیش جا و نه حوزه کسی تکرار کرد احوال احمد جی گو یعنی رای تجار از مهپر در نکوی لکردستانی در کردن یعنی تشتکی هدی وسا پیش بچا وکی و روژه حواله که دگو مثلا حق پر دگو لجیکی هیه دگو باجار ترکای است دگو 105 رایوی در کتیه لا آمده جی دگو 20 رایوی در کتیه یعنی تشتکی وسا وکیری پیش جا خطیه کرد از دبیم گلی ترک جی وی عادی ده هدی شریک دوان ده جی چه بود یعنی اف سیستم هدی نامشه گره ام بیریار خب بدن همی دیگم اوجی ببه سدم و دنگ داینی پیشکتنه پیشا روش نره امی گران تنی دای برنامه خب قسی 12-13 دقیقه مای تابه این وقته از دیسارم با که احمد مورا موتیواسیونه که منی که باز خیش گو برز زلخدوانجی آنی زمین گو مثلا نها لگور تورای کمین بکار آنینا دنگه که زیده هیه مثلا زیده ایسانتی از هر صندوقا چون که اصلا او دیم یعنی هنی demek ki teşkenane mesela kambini sistema yek meri yek zilami tişteki wang sari sin ava kir ki yani kes be min nikane kes qawati min naşkene kes ama tefe hilbijartini da aslında isin di ki qawat varışkenane qawat şkenan yani qawat bi salamış şkenan yani rahatik jî mesela kambini diktatörya niha da kambini sistema niha pergal niha da jî يعني حديك عجيبها ونا يعني أنا مثلا كان بيني وقتك أردوغان دار دكار تلزون دان دكر يعني نورمال ده نبغى ساكنة يعني نبغى سرحتها أم جنستي ذا تشوبيني يعني أم جشت كيجي تشوبيني ور حتى كان بيني اتفاق جمهور دشنتيوني كاك أحمد يعني رحتي ور حتىش كده توات Yani vay aşikare tabii eğer kut vakas rahat bi medid berve salona da vaktik dan tikir jboy HDP gotu bu eğer ku HDP vakas rayhayna işte vay tesarime yani ev Türkiye'nin tedirgini yok yani ev tırsa xal çave vil rivi khayt kir ama iro ev khaynat kir jber ku her segid ben destevan daya و جبر وی پر راحت بود جبر وی يعني حاضرك جهو يعني كان بينه حاضرك سوالات جهو میرا نب کرمانزی متن به دست میرا به دستی خد دینای او کری دینه او کر دینا سر چک کرد جبر وی پر راحت بود تمام او کناو yani یکی دن و وقاس ظلم وقاس زوری وقاس تعدا و 20 سالن کرد کرنا او که کرنا جندره کی و کردید ناو جندره ده چختونه yani kuştun ve kalkır tane 10,000 siyasetmedar HDP zindan dayanadana nizam çıkas vekili xi hapse dana hazaran insan la Avrupa la dervay velat sürgünün şunakin her memlekete xi çima jberku ev kirne yani fikra xo ne zaman yani va insanlar tiştek nekirne yani irum disav yekir dankir vimrte peki Erdoğan çu که اوک هات کلشدار و لحات چیک به yani merkez mi pers که تای چیک به چیک به yani مگوت وایگ به گوریک او سوزت ده گوریک او توی تای از یک دموکراسی بکار بینمه وایش ده چه معنی yani و زخت زوری لسر کردا یه هنک راوه کرد بکارن راحت سیاست بکن جمع تمل سفر از آوکاس ده پرس لگو سالاتین مگو اوجی گواره برده تا مگو یعنی گوری سیاست گوری قانون تو سوچ خطون اوجی یعنی نورمال یعنی برده مگو نک اوج برده جبر کو قانون تایی کی حق خطون بی مرکی چردا بگیری اوجی قانون بکار بینه نه چبون نه چبونا کلاشدار اولی چبونا این قانون بکار بینه
اما یعنی انسان ما هین تشته ونگ دپرسه تشته ونگ اوکت که یعنی از او که گاویدین مگویا جبوی هم جبوی ماجی او که لانا دول ناوین و چبونا نه چبونا ما و نه چبونا کو ما کار خبات کرم او کرنا و نظام کرمانجو تایم چه اما یانسما یعنی و تیرا که جوالاتاته و تیرا کو حرکتی گشتی و پارتی کار خبات پارتی لسر انسان ما او کریه تاثیر کریه و یک جی معانی زمان یعنی مدبر ویج گوتو بو داخینه که دا کردن آنا چولی ناوین لسدی چل بلکه زیاده تر ایدن پولیتیزه بونه یعنی تو بخوازی نخوازی او ایدن پولیتیزه بونه ام ویت هل بجارتنه دیج دیونین یعنی اشتا قلای که جهان بیولوژی داره دیج هم میتون ام تم توی او که دا توی ترنده دا ترنی جبروی و او که یعنی و راستیه که گره کم ویل برچاوه خبرن تو قد تیشا نکی ته لوا گنده کم تاوینی ته تم و راینا بگری راستی جی و 4-5 سالن کسی تویشا نکه کسی تشت کار خبات جی نکرن اما ما راینا دیسا گرتن یعنی و ته چه معنی دیمه کی گله می انسان می پولیتیزه بویم یعنی یکیش و گوت işte Erdoğan پر راحتو یا یعنی از به فهم ناکم yani جبر اخلاق لازمه جبر سیاست لازمه جبر انسانیتی لازمه تو 6 میلیون هر دنگی خبره تو هر ریپ اراده وی بلیزی تو بگوری تو بکی شخر بکی او کفیده yani توردا دین دیانت تنه قالا دین بکن توردا انسانیتی تنه توردا اخلاق تنه توردا دموکراسی تنه توردا مورال تنه yani مری چنگ تعریف کی تشتک به تعریف کی تنه یا yani وقت نه تعریف کرنی رایک yani irada kamine he از دانمارک جای سیاست که از چون bu مشاهد جی yani کسی که نای کسی مداخله تشته که ناکه در رونی هر کس که هر رای خباب هر کس که اراده خبشون بینه ایواری ساعت دو جی او که بلی yani دانمارک ولایت که بچوک اما توی آلمان 8 میلیونه ساعت دو انجامی خی بلی yani که چقدر رای اینه ama الوی داره این Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'yu avkak der naxistiye enjam yani işte falan parti ve kasayino hing tam sonuçtuna hing jav der naxistine demek ki tıvırda işte bir ahlaki ki heye dizi heye nizanım partiye din girtine din av kirne va tamam to vay ne tarif kirniyor ya ve çing tarif ki tük beyçi ve verra من با فیلم نکر yani ولایت کی هر تشتک لسر دزیه لسر او که با yani سرک وزیر هندر او کی خدا هر کسی که تیلا خدا بی دولتک چی از سیستمی که چت کما جبوی لسر تلفن لم سر چه جبوی هل بجارتنه یا تو سرک وزیر هندر تا او کی شتتنه تا هر په seçim Avrupa'ya uğraşmış tu tela خدا سیستمی که چک راستا وانا گی حیلانه راستا گی حیلانه گوتن جی پرن ل وقتا ما زیدان اما هینک شورت لته هینک گوتن الته مساج ته داوی چنه yani زخه گوت پرتشت گوتن گوری هر تشتکی راستی جی نها اجی رو چم شونی seçime ما otobüsek bir lur insan medenge خدان از ve dibinem yani مج اودی yani ferasata insanan ferasata gale Türkiye tümestki dar meydan etkefe demek ki kaznetşum ser sandık ekim reyi xana da çip sere medavare اخویات که مانا و شونی دنگدایینه شونی صندوق من اودی انسانی دنگ خطه ده گرک جوانگ با گرک و هیوی کت که یعنی اومده کت ده ما کو گوهرتنه که چه با ام هیوی که تشته که وسط چه با لی ام تخازن اراده گل ترکیه کو دنگ خدایی چه با نه کو اری از خازم ما اراده ما چه با خازم ما او که من نوه چو
دخوازه که دخوازم به پیک واره اما ما عادلانه واره ما به حق واره ما به حقوق واره از وید دبینم وید گلده هایه از بانگ من اوه که انسان ما هرن رای خبدن اراده خو بیان بکن جبر که و اراده خو بیان نکر و اراده خو و نین زمان که و بکار نینی دخوازت گوتنت سیاست دا جی خطونه جبر که تو رای خو بدی تو اراده خو بیان کی او یک تا رای دایی که یک تمثیلاتا بکه توش بدلك راحت بي مشهور رأي خواهد و مرکش تمثیلا و جنا یاخته و مرکش تمثیلا متکه اگر توا نکر تا نشور رأي خنابت حقی تا تونک تشکیات چکی یعنی جبر و بانگا مز هر کسی که رو هرن رأي خبدن و اراده خب بیان کن یعنی یا دجی و کردن آنها چولی ناوین از دبیم رأي خب خدن رأي خب خدن جبر کو ام 500 سالن هاتنا آنا دولی هبون آمیک بل بوه یعنی از همه تونم هینگ لآنا دولی ایک از همه تونم از هیل دولت ایوه نی او کن نی خویا کری نی دیاره یعنی کسی نزن از همه اج تونمش کسی مقاول جنوک یعنی ام هر سجش قلق یعنی او که قلقلی بین bizim aşiretler yani ne yok kurmanç da nov noke da aşiretler yani جبر که وا منتالیته ترکیه نه که هم قلقلیو خراب تکنه او تکنه zaten وا او که خیار وا منتالیته ev مرا دهنه عشیرت ev کردک جو کردستانه مثلا داوید هاتیش دهنه دوغلو ماردینلی yani وانش بناو نکنه جبر که yani bu قسکیس لسر او که خه قیمن و سیاست تکنه پراستیش بلکه بزانستی و نزانستی و اما اوجی گوری خه سیاست تکنه جبروه از دبیم رای خب خدن از ویجی بیم اختا سچما دیل قرکی که بلدی مکر امچون گنیمه آب که وی چاقه 8 سالی بو جنکا خبر رونشتون ام مصطفی چاقر حسن بوزق امچونی ای اختیار اونجی ام رونشتن işte خوش بیش مگوت اپا مو رای خب مده گو ازی رای خطن ماکپه گو ازی رای خ خدمه مگو خیره مونه تا گو ازی رای خطن ماکپه گو آری گو جبوی خودی ونگه گو اما گو از وی گو سیاست گو از سیاست سانوات ما وی داره جارا سفت گو یکی بداوی بتکوه او که رای گو هبورا بر یک بیله بگو و لج کردستان جی لانا دولی جی تول کدره بوی و هبونا تیک بلبه اگر که تو هبونی خه ام بینیم دهاتی یعنی گشمیشا دی باو خه با پیر خه زمان خه چند خه که تو تخوازی ما بجنه حتی بجنه گرک تو رای خه بدی خه Peki spas dikim ez vengînatek mekî dengê te bige her qunçikekî Anatolya navîn bi taybetî li te gudarî bikin û her kesî dengê xwe bide xwe er ki min bixene û ez heme û kes nayê ki tu heyî derek ez yani serdak ez xwe hez nekim kes ji min hez nake kes qîmetê nedim xwe jî kes qîmetê nade min rastî jî yani ji bo ya derek her kes qîmetê xwe dikî xwe bizane kî hebûnê xwe bizane kî ê li hember jî zaten tu qat nage vê sekirandirê Birêz her doğan em gotinê tê dawî jî işte hînî mesajê te çi ne ji bo Kurda ya ji bo gelên Tirkiye bi taybetî jî Kurdên Anatolya navîn bi taybetî jî ji bo jinan. Tabii ki aslında pir tiştî insan bêjin ser vê hilbijartinê hene lê dema me têrê nake me dikare pir demekî dirîj jî tiştî nixweş ke ez dibim ev hilbijartinekî dîrokî ye hemû gelê Tirkiyeyê dijîn hebûna wan dixeye ne ya Kurda tenê ye yani her gelek bêje eger ez hebûna xwe yani hebûna xwe dixwazim ji bo wê here ser sandiqê dengê xwe bidim ji bo gelê Kurd jî taybet Kurdên me Anatolya navîn û ji bo jina jî gavadin jî me got yani
او زاروکی می زاروکاتی خجی هاتی ساندن، جوانی می جوانتی خجی هاتی ساندن، دایکی می دایکونا خجی هات ساندن. یعنی جی باوی می حقی وانجی هاتن ساندن بنچاف کرن زندان کرن زندانا gerek em viya qebûl nekin, em komkujiya taybet li ser Kurda dibî qebûl nekin. Yani ev dîktatör me tenê li Bakur qetil nake, li Başûr jî dike, li Rojava jî dike, li Rojhilat jî dike. Destê wan di her cîkî de ye. Ev ê berê bi sala ji Bakur derxistin, çûn li Mexmûrê Başûr bicivin, îro jî dixwazin ji Başûr derxin, têxin nav têla dorpêç bikin. Yani ser hebûnê tunebûnê Kurda da dîktatörek îro jiyana xwe dide jiyandan. Em gerek viya qebûl nekin, em komkujiya ser gelê Kurdî gerek tu cara qebûl nekin. Ez rehiyê xwe didim xwe, ev jî hebûna min e, hebûna min jî zimanê min e. Ev 400 sal em Anatolya Navîn de bi zimanê xwe me jiyan kiriye. Zimanê me nasnama me pêşxistiye. Ji bo nasnama me bijî, em viya jî bi hebûnekî hêdî em dixwazin bingeha wî bi alî demokrasî ve çê bibe ve pêk were. Ji bo wê jî gerek her Kurdek, her dostekî Kurda rayê xwe bide xwe. Yani ez taybet jî gelê Kurd rayê xwe bide xwe. Daxwaziya ji gelê Kurd ev e û here ser sandık. Erê. Ji vê alî de jî emî her kesî re serkeftinê dixwazin. Ez dibêm ev rojê pêşê xweş ê me be, ê gelê demokrasî dixwaze rojê xweş ê wana be û serkeftin jî gelê wijdanê wî dîktatoriya qebûl neke birêya wan be. Em jî wisa hêvî dikin, em jî weng bi wendinekî encameke rasta derkeve ji sandıqa. Minek yani tabii ki minek de ji gotî wext û qese tengekî me tenge heta ku me hûnî ser hev yani saet hevin kî ki dengkî tam şîrove bike aslında yani hani va medya civakî jî yani sosyal medya jî qîmeta xê pir mühim e. Yani belkî کمبینی خبرکار پارتی کتکار ویت کوشنی یک به یک نکارن بخواب بگینن هر مالکی اما به وی ری وش خبرت کمزنه به وی ریجی مرد کارت دیگه به هر مالکی هر مالجی کمبین تلفن خواه که تلویزیون خواه که دنکرنه ونگ گداری بکن یعنی هر 20 سالن امی قاله سیستم که کاوس آنی ترکیه تکنی یا 20 ساله تشتیک نکردن تونن هنگیشت که بر بچاون یعنی ایسان تنه ویج بفکره مثلا کم بینی به تایبیتیج کرد انطولیا ناوین که رای خطدن آق پارتی از بین رای خطدن یک کسی درک و بفکرن یعنی که از رای خطدم که acaba kesik ez ya jî kesek ez rayê xetedim çi qase pagin ya jî çi qase qelêrine aslında yani va derewekî dikin eğer ki derewa dikine ez ortaqa vî derewê me eğer ki dizî dikine bi dengdayîniyê xwe ez ê deng dedime bi qawet dikime ez ortaqa wê diziyê me wînge eğer ki qetliyama dike ez wînge ortaqa wê qetliyamê me eğer ki kî here ser sandiqa ki ve bifikire ki jinek herû dene kuştinek bifikirin ki جالی جاغزی کجان کسی با تنه کشتر خرسه جی او کسی کوانا تو کشه جی تر پاراستن جاغزی وی سیستمی و وین یک گز رای خبیدم از این گتم ارتاقی شیرکی واز تو چانا جی وکی در وقتی چون سر صندوقا درک هر کسی یعنی تنه کردن انطولیا ناوین گیشتک او دنگه که لعرهیج هین تو گومه دا او قشتنه که هین تو گومه دا بانگه که کمبینی خلاص پونه که آلیکاره تو خواستن تو گومه دا درکم رای خبتنی درک از و بفکرم از لگنده خرحتم بلکی اما درک از لیسانی که لزقاق مایی بفکرم رای خبتم یعنی وکی دیجی مثلا کمبینی که کی رای خب آق پارتی ده ایتاده هدا پاریجی هدا پاری خدمتی yani Hizbullah'a yani ek katliama bsala katliama tkene.
که کی رای خپیده ای داده مهپه که به هر آغازکی لقارشی کردای لقارشی نه تنه کردات همه ای لقارشی رندویه به نجات پرستی خواه کمبین به ارچلقی خواه به فاشیزمی خواه هیدن او آخانه به خونه آفتان درک از چون صندوق از دسته خواه سر بیشتانه خودم یعنی ایمگی کسی باشه نره از وانگی داد که ایمگی کسی کیش باشه نره هر کسی لگور خجی گمای خجی هنه کمبینی پیشکتنه خجی هنه هرا کم پارتیوش رخ نبکنی مثلا سر سوسیال مدیا از پر او که ایسان برت کویجی مثلا کمبینی جاغز ارتهیجه جاغز زلزله بویی یعنی پر ترنه سروانا ایسانی لیوه داری که مری که تا ارتهیجه دا جیانا خوان دا گری بی کمده گوان رای هاتنه آفتنه درکم وانش بیر نکنی که وقتی کم چون سر صندقه درکم وانا بینی بیریخه وانگ رای خواه بدنی ایر که از رای خواه به وان سوش داران آدم از جی سوش دارم یعنی درکم به هر نی سر صندقه من یک مگوتی گوتن پرن از پر سپاس کم از کیف خوشم که من مدراتوریا وی پروگرامه وی برنامه کر از پر کیف خوشم بون میوان من و نرخاندن خواب مرا پروا کرن هر وها تماشاوانه که ما تماشا دکن چند پیام شاندن مساج شاندن یعنی از لیبورنه خد خواست من راستی جی ما وقت پر در باز کرد ها 7 دقیقه جی ما در باز کرد از پر سپاس جی دکن به صبر کمزن لما گداری کرن هر کسک هفته که راما کبن تشنا هفته که کم بخون تشنا یعنی هفته که کم پر بوستنی تشنا لی لبیس نهی مه ام جاوی خج هیوی را جوم دی را وکنی از پر سپاس کم هم جا میوانی قیمت را هم جی تماشاوان مرا ایوار باش و هر کسی را سرکفتن